हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देखिए काली पूजा आज कौन गिफ्ट आसुच्छी घर को। बर्तमान बाजार जावा आनी सारा पर मुझे रिव्यू कर कौन कौन आनी कौन कौन ना आसन जावा। काली पूजा स्पेशल फल गला को नहीं जा हेलो गाइज, फाइनाली बर्तमान मुझे आसिक पहुंची घर आउ बीर पाई कौन सरप्राइज आनी तो मुझे बर्तमान सुधा देखे ना आपण प्रथम देखी मुझे डाकिक देखी कौन आनी ताने आसन देखा। प्रथम तार पाठ पढ़ापी कौन आनी देखु। এটা তা পাই সিলট আসছে आउ क्लासमेट रो स्लेट पेंसिल आसছে। आपण देख पारछन क्लासमेट रो स्लेट पेंसिल केते खोड़ी अछि आ भितरे पूरा पैकेटटा बोधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10टा पेनसिल अच्छी 10 टका नहीं आ स्लेटा तार काली पूजार ताना गिफ्ट आउ आउ कौन आसची काली पूजा रे मोमबत्ती आसची कैंडल जालिबो रात रे सी एटा आउ गोटे जिनस आछि ताना एटा कोन ओरिजिनल कलर पपम ना कोन एटा कचाड़िले फुटिबो। आपण माने देखंतु खुली देखौची हेई छुटिया एटा कचड़ा बम छुटिया गेट देकी भर्ती कराई कचाड़िले फाटिबो। दीटा आमर बम फल सारे फाटू ना आ गोटे ट्राए करिया बर्तमान फाटुची कि ना। तीनटा भी फल सारा आ भितर बारद ना ना कौन जना पड़ू एटा खरार पकईद खरार पकईकी देखिया फुटेगा जदि खरार पकई सारा गरम हो सारा जदि फाट देखिए आउ कौन आने काली पूजा झराबती सब अणाई झराबती जाल सन्ध्या आपको बर्तमान खरार पकईदेला राति बेलू सी भलसे सुखी जा जलिब गोटे कि फल्स जीव ना। आउ कौन आनचे हलदिया मुरुज नालिया मुरुज धला मुरुज एटा पिंक कलर मुरुजटी एटा
ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ମୁରୁଜ ଇଏ ତୁଳସା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆକୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଆମ ଘରଣୀ ମାନେ ପକେଇବେ ତୁଳସା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବୋଧହୁଏ ଗାଳି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ସେଇଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାମରେ ଆସେ, ମାଡ଼ ବି ଆସେ ଆଉ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବି ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଝାଡ଼ୁ। ମାନେ କାଳୀ ପୂଜାରେ କୁହନ୍ତି ଧନତେରସରେ ଘରକୁ ଝାଡ଼ୁ ଆଣିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତି କି ଆଉ କ'ଣ ଆସନ୍ତି ତୁମେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଡ଼ୁଟା ପ୍ରାୟ ଲମ୍ବା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ ମାଡ଼ ହେବ, ଝାଡ଼ୁରେ ଝଡ଼ା ହେଇପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛି ତାକୁ ବି ଦେଖାଉଛି। ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲେ ସେଠୁ କ'ଣ ଆଣିଛେ ସେଟା ବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି। ଦୀପାବଳିର କୁହନ୍ତି ଘରକୁ ସୁନା ଆଣିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଦୀପାବଳିର ଏଇଟା ଉପହାର। ଘରଣୀ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପହାର, ଛୋଟ ଉପହାରଟା ଏଇଟା। ଆଉ ଦୁଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏଟା କେବଳ କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ, କାଳୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଏତିକି ଜିନିଷ ହେଇଛି। ମାନେ ଦେଖିବ କିଏ ଟେନସନ୍ର ମଣିଷ ରହୁଥିବ। ଏଇ ଏଟା ଗୋଟେ, ଏଟା ବୁଝିଲେ କି। ଆହୁରି କିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲାଣି ନା, ସେଇଦିନ ବରଲିନ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ଇଏ ନହେଲେ ଉଠ ଫାଟିବ। ଉଠ ଫାଟିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେରକମ ଆପଣଙ୍କର ଉଠ ନ ଫାଟିବ ତା ପାଇଁ ବରଲିନ୍ ଆପଣ ନିହାତି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଇଏ। ଆଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ମହାବୀର ପାଇଁ ଆଣିଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ହେ ହୁଇସିଲ୍ ଆଇଛି ନା ନାଇଁ, କାନ୍ଦିଲା ଆନନ୍ଦ ବଜାରର, କାନ୍ଦିଲା କହିଲା ମୁଁ ହୁଇସିଲ୍ ନେଇକି ଯିମି, ବାପା ମୋତେ ହୁଇସିଲ୍ ଦେ। ଆଣି ଘର ପାଖରୁ ଫୁଙ୍କୁଛୁ ପେଁ ପେଁ। ଆଇ ହୋପ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।